Izwe lami nguJoyce Letitia Kazembe. I'm a commissioner at the Zimbabwe Electoral Commission. I've been a commissioner from 2001. From next year, when I retire this year in July on the 6th, I will have served the commission for 21 and a half years. Yes, we were waiting for this particular workshop, which is ikhulume la ZBC kuye le kuthiwa izimpapers ngoba yibo abantu abahambisa the news ezokuthi kwenza njani, hayi kuhamba njani ezeki, abantu bavutha njani, what is required, kumbeni ukuthi bafanele ukuthi bafike nini. Laba abafuna ukucontesta labo bayafunda lisa bafundisa ukuthi ama-symbols that are allowed are the following. So libatshengise ama-pictures ukuthi babone ukuthi kume njani. Kodwa namhla ngithabile, hayi i-period le vele ngithabile kakhulu ngoba lina bezimpapers le-ZBC yini abantu abaphethe news, benika abantu news ukuthi kuhamba njani, lifundisa abantu lifundisa abantu ukuthi kuhamba njani, abantu bazavotha njani, ama-symbols anjani. Li-encourage abantu ukuthi bahambe really baye-register ukuthi bavote ngoba ivote yakho, that is your way, that is your word, that is your statement yokuthi ngifuna ukuvotela ubani. So